aka kanya ibintu bikomeje kuba bigenda bifata indi ntera hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bitero bikomeje kuba bigenda bizonga iki gihugu, cyane cyane aho abaturage bakomeje kuba bagenda bibaza amaherezo. Ni nyuma y'ama operation akomeye cyane yaje kuba agenda ba cyane cyane hano ku mutwe w'inyeshyamba za M23 hari imirwano ikomeye cyane iri kuba igenda ivugwa hano mu mujyi wa Uvira. Tugiye kuba tugenda tugarukaho. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya kare rero, aho ibiturika byinshi byaje kuba bigenda byumvikana mu bice bigiye bitandukanye byaha mu nkengero z'umujyi wa Uvira, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Masisi naho ibintu ntibyoroshye cyane, turaza kuba tugenda tuhanyarukira, dore ko naho habyukiye imibundano, imiripuko hano muri Masisi. Uraza kuba ugenda umenya ibiri kugenda biba. Ni mu gihano muri Kivu ya ruguru, umuntu umwe yapfuye, abandi barakomereka cyane mu gitero cyabereye n'ubundi hano muri Masisi, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho kuva ku munsi w'ejo hano muri Masisi. Uyu muntu yazize iki? Ese yishwe nande? Byose uraza kuba ugenda ubimenya hano gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje cyane cyane mu gace ka Kawu, Hara ndetse na Kolombo mu gace ka Jugu, aho abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari guhura n'umuriro ukomeye cyane hagati yabo na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Warikare naho imirwano ikaba iri kuvuza ubuhuha, nkuko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku byitezwe ku masezerano ndetse n'ibiganiro bitezwe kuba byagenda biba hagati ya Kinshasa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'andi yose menshi ngufite hano. Nyaboneka reba hano handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu agiye agezweho. Nibura abantu benshi bakomeje kuba bagenda bahitanwa n'imirwano hano muri Masisi. Ni mu gihe kandi abasirikare benshi ba M23 bari ku mpande zigiye zitandukanye z'uduce twishi twigaruriwe na FARDC na Wazalendo muri Rucuru na Masisi. Warikare ingabo za M23 zikaba zikikijwe na Minembwe, aho baje kuba bagenda baterwa n'ibitero bikomeye cyane by'indege zitagira abapiloti, cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba akomeza avuga yuko nibura abasirikare bagera kuri 15 aribo bamaze ko bagenda bagwa muri ibi bitero bikomeje kuba bigenda bivugwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Masisi. Kandi ibi bikaba bije nyuma y'ibitero byaramutse bigenda biba hano muri Masisi, nkuko tugiye kuba tugenda tubigarukaho. N'imirwano ikomeye cyane yumvikanye muri teritwari ya Masisi, aho nibura abantu batari bake baje kuba bagenda bahasiga ubuzima, abandi baza kuba bagenda bakomereka muri iyi mirwano. Umwe akaba yakomeretse, abandi baza kuba bagenda bapfa, cyane cyane mu gitero gikomeye cyane cy'abantu bitwaje intwaro hano muri Masisi mu bice bikotorwa n'inyeshyamba za M23. Iki ni igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyashyize umwe apfuye, abandi barakomereka mu ijoro ryo ku itariki ya 10 k'uyu wa gatandatu, itariki ya 10 Mata mu mudugudu wa Sasha uherereye mu itsinda rya Muvunishanga, akarere ka Buhunde mu gace ka Masisi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ku muhanda wa Sake Minova, nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Akaba avuga ko aba bagabye ibitero bateye ubwoba abaturage mu gihe kirenga isaha, barasa mu buryo budasobanutse cyane. Umuntu umwe kandi akaba yakomeje kuba agenda ahita hasiga ubuzima, undi arakomereka mu mutwe cyane bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi bivuga ko umugore witwa Furaha Ndembo yaje ko bagenda araswa mu mutwe ndetse n'ikiganza, akaba yagumye ndetse no mu gatuza cyane cyane, dore ko bamutobaguye nkuko byatangajwe n'umuturage wo muri ako gace.
abakomeretse bose bakaba bajyanywe ku bigo nderabuzima. Ubu hakaba hari gukorwa iperereza nk'uko aya makuru abivuga. Amasasu menshi yumvikanye mu mpande zitandukanye mu gihe cy'igitero, bituma abaturage bagira ubwoba, batangira kuba bagenda bahunga mu midugudu ya Sasha, dore ko ubu iyi Sasha iri mu bice bikotorerwa n'inyeshyamba za M23. Muri Werurwe ushize abantu benshi bitwaje intwaro bateye ibitero muri aka gace, n'ubundi biza kurangira haje kuba hagenda hapfa abandi bagera kuri 6, abandi bagera ku 10 bagenda bakomereka cyane cyane. Ni mu gihe kandi hise nihuta cyane umutwe w'inyeshyamba za M23 ukaba wambuwe bimwe mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane ku kibuga cy'imirwano. Uba gace ka Kawu ndetse n'agace ka Hara na Kalombo. Mu gace ka Jungu bakaba bavuyemo bitewe n'imirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda ituma aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baza kuba bagenda bava ahangaha muri ibi bice, nyuma y'ibitero bikomeye cyane baje kuba bagenda bagabwaho. Nkomeje amakuru yacu rero kandi ku kibuga cy'imirwano, ni imirwano ikomeye cyane iri kuvugwa hano mu mujyi wa Uvira hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana rwangiza ituze mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryo kuyu wa gatanu rishyira ku wa gatandatu ahagana saa 6 z'ijoro n'iminota 28 mu gace ka Mirongwe kerekeza Ikasenga. Abaturage bakanguwe n'ayo masasu yumvikanye mu buryo butunguranye. Ibintu byongeye gushimangira ko ikibazo cy'umutekano uyu mujyi wa Uvira gikomeje gufata indi ntera, nubwo kugeza ubu icyateye urusaku rw'amasasu kitaramenyekana. Abaturage bakaba bavuga ko atari ubwa mbere bibaye, ahubwo ko bimaze kuba ibisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera imirwano iba hano mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kuri ubu ucunzwe n'ihuriro rigizwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, uzwi n'iz'Abarundi Wazalendo ndetse n'indi mitwe harimo ingabo z'abacashuro. Icyakora nubwo izi ngabo zose zihari, umutekano ukomeje kurangwa n'ibibazo bikomeye birimo ubwicanyi, ubujura n'ibitero byitwaje intwaro cyane cyane mu masaha y'ijoro. Abaturage bakaba bavuga ko kuba hari imitwe myinshi ikorera muri aka gace, buri umwe ufite inyungu ze, bishobora kuba biri mu bituma ibikorwa by'umutekano muke ukomeza kuba ugenda uba. Ibibazo by'umutekano muke byatangiye gufata indi ntera nyuma y'itariki ya 17 Mutarama, ubwo abarwanyi b'inyeshyamba za M23 barekuraga uyu mujyi, aho bigenda bivuga ko byanze bikunze aba barwanyi bashobora kuba aribo baje kuba bagenda bagaba ibitero umunsi ku wundi mu buryo bwo kwerekana yuko ngo bari bafite irunini cyane cyane kuri uyu mujyi. Nkomeje amakuru yacu rero kandi reka mpite nihuta cyane cyane nerekeze mu tundi duce turi kuberamo imirwano. Ni mu gihe kandi aha naho ya Kongo ibi bikaba byaje kuba bigenda bikorwa rero cyane cyane kuri uyu wa gatanu itariki ya 10 Mata mu masaha ya saa 10 n'igice, saa 8 n'igice ndetse na saa 10, aho intege y'intambara ya Siko Yisu 25 y'ubutegetsi bwa Kinshasa ikaba yaje kuba igenda itera ibisasu bikomeye cyane nta kuvangura, cyane cyane mu birindiro bikomeye cyane by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibi bikaba byatumye hasenywa amazu amwe namwe abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bivuga ko bari baragiye bajyamo atarabagamo abaturage, ndetse hakaba hari n'andi makuru avuga ko aba barwanyi hari amwe mu mazu bari baragiye bakaba kubera ko abaturage bagiye bagira ubwoba bw'iyi mirwano, baza kuba bagenda bahunga bino bice byose byakomeje kuba bigenda biberamo imirwano hifashishijwe iyi ndege ya Sukhoi 25. Iki kikaba ikibazo gikomeye cyane rero gikomeza kuba kigenda kizonga ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ibi
nuza kuba ugenda ubihuza biraza kuba bigenda bikwereka yuko nyaboneka ahangaha iyi ndege ndetse n'iyi mirwano iri kugenda iba nyuma y'aho perezida Antoine Felix Tshisekedi agiye yizeza abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bagomba kuba bagenda bafata bimwe mu bice byose bagiwe bamburwa n'inyeshyamba za M23. Ibi bigahita bihura n'uko ahangaha hakunze ko hagenda havugwa amakuru menshi cyane y'ibihuha yagendaga avuga ko hari abasirikare bari kugenda bahapfira ngo ku ngabo z'u Burundi ndetse ngo batorejwe mu ishyamba rya Kibira. Aba basirikare bagejejwe hano mu bice byo ku Ndondo, bamwe bahita berekeza i Karehe, dore ko i Karehe batangiye no kugenda bahatanga umusanzu ukomeye cyane nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Karehe ni kamwe mu duce inyeshyamba za M23 zihuriyemo n'isomo rikomeye cyane. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku duce twaha muri Karehe izi nyeshyamba zaje kuba zigenda zamburwa ndetse zikaza no kuba nazo zimukira mu tundi duce. Mu magingo ngaya inkomere ni nyinshi, ngira ngo nibwo nazaga kuba ngenda ngaruka kuri Lieutenant Colonel waje kuba agenda arasirwa hano Karehe. Ngira ngo hari n'indi nkuru ya General Byamungu bivuga ko yaba yarasiwe i Masisi, ariko ikaba ari inkuru yoyo itaremezwa, turaza kuba tugenda tugarukaho. Nyuma y'ibi ngibi byose rero ubu amakuru atugeraho hano muri Karehe akaba yemeza ndetse akanashimangira yuko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zije kuba zigenda ziri mu gace cyane cyane ka Ramba, Remeka ndetse n'agace bita Basha, aho bari kuba bashaka n'agace bita Nzikati na Kivoka no ku madepo. Utu ni uduce aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bari kuba bashaka kuba bagenda bafata nyuma y'uko utu duce twose baje kuba bagenda batwamburwa n'izi nyeshyamba zije kuba zigenda zitwamburwa n'aba Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi FDLB zifatanyije n'abacashuro ndetse n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa arizo FARDC. Mwibutse yuko muri aka gace na gace kaha muri Karehe kagiye kaberamo imirwano myinshi cyane yagiye ivugwa hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, ariko bikaza kuba bigenda birangira uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nk'aha ku madepo wari waje kuba ugenda uhafata, ariko baza guhita bawuhambura mu buryo bworoshye cyane, kandi baza kuba bagenda bawuhambura unahatakariza abasirikare batari bakeya ndetse n'ibitwaro bimwe by'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 byagiye bitwikirwa hano muri aka gace cyane cyane hano muri Karehe. Iyi Karehe rero ikaba yaje kuba igenda ituma abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nyaboneka baza guhita babona ko urugamba rwakaze bitakiri bya bindi, nyuma y'uko umutwe wa M23 ku munsi w'ejo waje gukubitirwa muri Masisi ndetse na Uvira ndetse na Karehe. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bitoroshye cyane, kubera ko uyu mutwe uri kugenda utakaza ibice byinshi cyane ndetse n'abasirikare benshi cyane. Andi makuru akaba avuga ko baba bari kuba bagenda bakoresha abasirikare bari za Minova ndetse na za Sake, bakaza kuba bagenda betelefona cyane cyane mu bice bya Masisi ndetse na za Karehe, bityo yuko bakuye abasirikare benshi hano muri za Rubero bakaza kuba bagenda babamanura baberekeza muri za Karehe. Ibi ntabwo byaje kuba bigenda byoroha, dore ko na Rubero ndetse na Warikare uyu mutwe uri kubugenda watakwa bikomeye cyane. Hamwe bamwe mu bakurikirana ibya hafi cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko ibintu nibatagira ibihinduka kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kubasha kuba zagenda zisavayivinga zikamara igihe kirekire, byaza kuba bigenda bigora. Ni mu gihe kandi ubona ko kubijyanye n'ibiganiro by'uyu mutwe wa M23 uzajyamo ku itariki ya 13, ubona ko ku ngingo zizigwaho iby'uyu mutwe wari wagiye usaba byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abahuza bose bagiye babitera utwatsi. Ntabwo wategeka ngo perezida w'igihugu nyaboneka ahita avaho. Perezida watowe n'abaturage nibo bafite uburenganzira bwo kuba bamukuraho. Wowe uri inyeshyamba
urakuraho perezida w'igihugu gute? Nimba ushaka gukuraho perezida w'igihugu, rwana ugende umukure ku butegetsi, ibe kudeta cyangwa se mumwirukane ku gihugu. Ariko mu biganiro simbona hari ibiganiro bishobora kuba by'umuhuza bigategeka ko perezida w'igihugu avaho ari inyeshyamba zigize gute zibyatsi. Wenda izo fungwa bazifungura kuko zimwe zagiye zinafungurwa, ariko nanone nyaboneka, ese mwebwe nimba muvuga yuko ubutegetsi bugomba kuvaho hakajyaho ubwanyu, mwebwe niba babwira ati natwe turabahita tubasubiza mu buzima busanzwe muba abasivile, mwaza kuba mugenda mubyemera? Ubona ko ibi biganiro rwose nta kizaba kigenda kibivamo. Ikindi kandi ni ibiganiro ubona ko bitegerejwe, ariko imirwano n'ubundi ikaba igikomeje hagati y'ubutaka ku butaka hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nabyo bigenda bituma abaturage benshi bakomeza kuba bagenda bagira impungenge kuri ibi biganiro biri kuba bigenda bitegurwa hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Nkomeje imiripuko yanjye ku kari kajemo anga muri Uvira, abasirikare ba M23 bakaba bakuwe mu birindiro bigiye bitandukanye, bakaba bakuwe mu birindiro bya Mutabegwa mu karere hano muri Uvira, ndetse bagenda bakurwa, ndetse cyane cyane idifesi yabo bari bafite hano muri Plaine Ruzizi, hano muri Ruzizi mu kibaya cya Ruzizi, baje kuba bagenda bahatwikirwa. Abasirikare bagera kuri 4 ba M23 bafatwa miri, ndetse abandi bagera kuri 3 baza ko bagenda bafatwa. Ni mu gihe kandi haje kuba bagenda hafatwa ibisasu byinshi cyane birimo ibyaroca na roketi, cyane cyane byaje kuba bigenda bifatwa n'aba bajenerali b'abawazarendo nk'aba Ngoma Nzito n'ubundi. Ahangaha ibintu bikaba bikuri kuba bigenda bikoma haba ibintu bibi cyane, dore ko ubu maginga yangaya ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo navuga ko bari kuba bagenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba, mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zubona ko ibintu birushaho kuba bigenda bizamba cyane cyane, dore ko izi ni inyeshyamba zaje kuba zigenda zigaragaza umwuka mubi, umwiryane utari kuba ugenda ushira, ndetse no kurwanira ubuyobozi. Ubwo nimvuga kurwanira ubuyobozi muri uyu mutwe ntago byoroshye nyaboneka, kuko uragenda ugasanga Generali Boduwe ari kuri side yiwe, umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultani Makenga ari kuri side yiwe, Colonel Nanga ari kuri side yiwe, nawe ufite ubwoba bw'uko Joseph Kabila araza kuba agenda amusimbura. Ngira ngo murumva yuko hano muri M23 ibintu biracyakomeye. Ni mu gihe kandi ubona ko bari kuba bagenda bagerageza impinduka zigiye zitunguranye, kandi ubona ko abenshi batari kuba bagenda biyumvamo izi mpinduka, nubwo bavuga ko ari impinduka za politike ngo zigamije imiyoborere myiza, cyane cyane hano mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'ihuriro ry'umutwe wa M23 rikomeje kugaragaza ko rifite ngo umugambi uhamye wo kuyubakira imiyoborere mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bigenzurwa n'aba barwanyi, rimaze kuba rigenda ryigarura, rikaba rikomeje gushyiraho abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye. Nyuma yo gufata ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubuyobozi bwashyizweho n'ihuriro bwatangajije gukora impinduka zigaragara mu miyoborere by'umujyi wa Goma, umwe mu mijyi ifite akamaro kanini ku bukungu no ku mutekano w'aka karere cyane cyane. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC M23, uwo nta wundi bamwita Bahati Musanga Rasta, akaba yashyizeho ubuyobozi bushya bw'umujyi wa Goma. Kisubu Ngabo Desire yagizwe meya w'umujyi wa Goma, asimbuye Julien Katembo Ndaroriye wahise ajyanwa mu nshingano nshya zo kuyobora muri teritwari ya Rubero. Kisubu yari asanzwe ari visi meya wa Goma, ibintu bigaragaza ko AFC M23 ikomeje guha
umwanya abantu basanzwe mu nzego z'ibanze ariko ikabazamura mu ntera. Ibi bikaba rero nubwo bagenda bavuga ko babazamuye mu ntera, ibi ntaho bihuriye kubera ko bafite ubwoba bw'uko hano mu mujyi wa Goma, ngira ngo muribuka ibitero byagiye bihaba, bavuga ko bano bayobozi harimo bamwe mu baba baragize uruhare ndetse no kugambana kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Mu zindi mpinduka zakozwe kandi, Nshimiyimana Juvenal wari ushinzwe ubukangurambaga no gushaka abarwanyi bashya muri AFC M23 akaba yagizwe visi meya wa Goma. Ibi byongera kugaragaza uburyo iri huriro rihuza ibikorwa bya gisirikare n'imiyoborere ya politike, rigashyira mu buyobozi abantu bafite aho baboneye cyane cyane. Ni mu gihe uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ubwo wagenda gufata uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibi bice byose, nkwibutse ko uyu mutwe wagiye ushinjwa ako bano bantu uri kugenda uzana mu cyama ari bamwe mu bo bagiye barwanana, cyane cyane ukagenda unibanda ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ese nimba wo uri kuvuga ngo urashaka ubwiyunge ku baturage b'abakongomani, kubera iki izi nshingano zose bagenda baziha abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nimba bashaka ko abakongomani bagenda babibonamo bose nk'uko bo bavuga ko bari kurwanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi kandi bikaba ngo byakozwe n'ubutegetsi, cyane cyane dore ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwamagana ibikorwa by'iri huriro, bubushinja gufashwa n'ibihugu byo mu karere, ibyo AFC M23 ihakana kenshi, ariko ukuri kurazwi kandi kwagiye kujya ahagaragara. Kugeza ubu intara z'amajyaruguru n'iz'amajyepfo zikomeje kuba isibaniro ry'imirwano ihuza FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, ingabo z'abarundi, umutwe w'abazarendo ndetse n'imitwe ya FDLR, aho bagenda barushaho kuba bagenda bambura ibice bigiye bitandukanye abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibi ngibi bikaba bigenda bituma abantu benshi bagenda bibaza kuri politike y'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Nubwo M23 ikomeje kwagura ibikorwa byayo, ejo hazaza hakaba kare hakomeje kuba urujijo rw'aba barwanyi. Hari icyizere gike ku biganiro bya diplomasi bikomeje kugezwa n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byo mu karere. Urareba ukibaza ngo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 urashaka iki? Nimba se uri gushaka kuvuga ngo urafata igihugu ukaba uri guhohotera abaturage, abo baturage uzabayobora n'ubundi ubahohotera. Ngira ngo kare nibwo twaje kuba tugenda tugaruka ku nkuru hano muri Masisi y'umubyeyi w'umudamu, aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 baje kuba bagenda bicira abana be babiri, nawe baza kuba bagenda bamukomeretsa bamusanze mu murima, aho bari bagiye ngo kuba bagenda bamwiba ibitoki byiwe ndetse n'indi myaka kugira ngo babashe kuba bagenda bayijyana. Kibaza ngo amaherezo y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi nyine dushobora kuza kuba tugenda tubona amateka y'ibyabaye muri 2012-2013 aza kuba agenda yisubiramo, cyane cyane kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kuba zigenda zivugwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyarukiye hanze kandi Korea ya ruguru yagaragaje ibisasu bishya bifite ikoranabuhanga rihambaye cyane. Ibiro ntaramakuru by'igihugu cya Korea KCNA biratangaza ko Korea ya ruguru yakoze igeragezo ry'intwaro zifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, mu gihe ishaka kongera intwaro zayo yongeramo intwaro za electromatique, ibisasu bya carbon fiber ndetse n'ubwirinzi bushya bw'ibitero byo mu kirere bugendanwa, bigaragaza ko byakozwe mu minsi 3 gusa. King Jong-sik, umujenerali wagenzuraga igerageza, yavuze ko system ya electromagnetic na bombe za carbon fiber ari umutungo udasanzwe mu bubiko